generally speaking, wa gyud tao nga gusto nga maghugaw-hugaw. Ganahan kita og limpyo. Mao na kun mukaon ta, manghunaw gyud. Normal man na, pero nay uban mga buangon sad nang kaon lang gyud nga way kuan, way panghunaw. Pero mao ginay general nga batasan, manglimpyo gyud ta sa atong balay ug uban pa. Nya kining pagpanglimpyo para sa mga Hudiyo usa ni siya kadako kaayong buhat nga nagkahulugan og kaluwasan. Anang naapil magina sa atong kuan mga common na panultihon nga cleanliness is next to godliness. Mao na makapalangit gining pagpanglimpyo, purity. Nya usa sa mga practices sa mga Hudiyo kaning pagpatuli nga ila na nang girelate nga ang pagpatuli, circumcision, mao ang unang paagi nga dawaton tas Ginoo kay malimpyo ta, lawas og kalag. So mao na siya ilang timaan. Si San Pablo sa unang pagbasa ningon siya, di na importante ang mulimpyo nato, mauna ang atong pagtuo sa Ginoo. So mao ni ang gipropose ni San Pablo. Unsa may gibasihan, ang gibasihan mao ang kinabuhi o gipanulti ni Kristo. Mao na sa tong ebanghelyo ang gisulti ni Kristo, limpyuhi usa ang sulod sa inyong mga tasa ug malimpyo ang gawas. Limpyuhi usa ang inyong sulod, pasabot ang atong kasing-kasing, malimpyo raon niya na ang gawas. Tanawa, kung naay hugaw, unsa may imong buhaton, muhikap ka o mulikay? Kanang hugaw ba? Hugaw, pananglitan. Tais baboy, tais iro, nana. Unsa man, muyata ka o mulikay? Likay tao Kanang tao nga hugaw jud kayo. Kanang tao gano tog taong grasa ba? Muduol na nimo, unsa man, mugakos ka o mulikay? Normal lah, ana jud ka, likay, di ba? Sige. Kanang mga tao nga tag-as kay garbo, pagarbohon ba? Pero porting limpyo ha, nindot kayo, ligo gyud niya, napay mga pintal-pintal snaong, limpyo gyud kayo. Pero magsigig pangasaba nimo kay garbohon lagi. Ano bang porting yung isuga ba? Hapitan na nimong buhaton, iyag yung koreksyonan. Unsa man ka, muduol ka niya o mulikay? Sige, lingi ako nun na imong tupad. Ingna, ganahan ka muduol na ako o mulikay? Sige, ingna ko no. Kay basig tan-aw niya nimo hugaw kay kagnaw. Namay mga tao gud nga siging simba, pero ganahan ta mulikay. Kaya nga naman, ang ilarang external nga buhat maoy nindot, pero ang ilang kasing-kasing bati niya kun mao na gay na mahitabo, mugawas gid na ang bati. Matud pa ni Kristo, kanang na ang bati sa inyong kasing-kasing mugawas gid na. Bisag unsaon pa nimo drama-drama diha, mugawas gid nang kamatuoran. Wa gyud kamatuoran nga matago forever. Mugawas gid na. Nya kinsa man ning mga buotan, ang mga tinuod nga buotan og limpyo, kanang kamaong mudawat og kamatuoran. Ang makapalimpyo sa atong kasing-kasing, ang truth, kamatuoran. Matud pa ni Kristo, the truth will set you free. Muna ka nabitang mo, hisgot-hisgot ko anang pa-colors buhok, kanang pamintal-pintal snaw. Basig na ay kamatuoran sa imong kinabuhi nga gusto nimong tabunan. Bunga na sa imong kasing-kasing nga bakakon. Ang imong kasing-kasing babakakon. Mao na nga di ka kadawat sa kamatuoran nga naas gawas. Anong imong kong tutukan? Ang imong kasing-kasing ba doon na dito kuan ba doon ay galumlom dito nga
kondisyon sa imong kinabuhi nga moingon ka kutob lang dinhi ang akong ipakita nga kamatuoran, kana lang yung nindot ko tan-awon. Naaman gyud na nato kanang nindot kong tan-awon. Sa una bitaw nang naakoy mga TV mass, imbitaron man ko usahay, nakalitan jud ko katong unang TV mass kay paghuman ay siya pader pagpakuan sa dito kanang sa ingon ana kana bang foundation lang kuno ba ana-anaan diri ba. Naku kalain ba di ana di pwede ditso lang ko diyan misa insya ideally ana on gyud dito amo to gibutang-butangan ko diri. Paminaw na kung nagmisa na ko, hugot naman kay akong now. di na manon ko relax nga mo sulti kay mura naman ko hugot akong now nya dinhi pag ibutang-butangan pa dinhi akong ngabil na kun naunsa naman ni Hinoon murag lain naman kayo sambol naman kay tanan ako kinahanglan gid ni siya o aron dili mo ang imong naong ba dili mo sinaw karon wa na kisa may mo foundation dito sa kwarto nako ala sige atong i-upload daghan naman sa kay karon wa na may mga pundasyon mahimo ra man diay di ba na ay nalamog tabon-tabon na inyong mga naong diha dawatan lang ng kamatuoran kay mao nay makalimpyo limpyohin na lang gud kaning buhok kuan giuba na tina-tina pa jud ka diha ay na lang dawatan lang limpyohin na lang ba kurti-kurtiha gamay kung hasol na kayo kurtihan lang tupihan mao na siya gud matuoran o mudagan pud na ngadto sa imong kinabuhi nganong magsigi pa mo jud kag yaw-yaw ang imong bana nga palahubog or nangabit or bisyoso nga bana man na nimo ayaw na lagyaw-yaw diha dawata na lang na ako ning bana palahubog ako ning bana hingabit kaayo kana dawata ka matuoran ma-relax gyud ka sa imong bana day sa tapay naghigda pa siyota kay perting hubuga siya wala gid na nimo alsaha bugat man di na masad kabangong animal so imo lang nang dawaton og buhi pa mubangon ra man na ikaugma di ba imo tang dag habol habola na nimo dito tanawa ukab nimo sa habol ikaugma gihulmigas na Narabay ni text na ako karon nga nasa kunoy pare nga nikalitlag kamatay atong iampo sa nabilong mantingal ito sa kuan sa Burungan Diocese o Burungan so atong iampo ug wa ko masayop murag Florencio ang kuan ang iyang apelyido 49 years old namot igonsa na ni Bishop Oscar Florencio katong atong former auxiliary bishop din kalit lang kunog kamatay nga ba nya mao na kung mukalitag kamatay nya hugaw ang atong kasing-kasing inig atubang natos Ginoo isalikway man ta nya mailhan sa dinimong mga tao nga kanang kuan kanabitang hugaw kasing-kasing unsa may mga timailhan una murag insecure kay na silang mga naong kana bang mabalakon ba insecure kay na kay do na may gitaguan dili na sila relax di na sila kamuong muangkon sa kamatuoran insecure kanang dali bitaw maratol kamo kinsa man ninyo dinhi nga murag insecure kaayo kana bang ratolon ba ay lamog tugan ikaduha kaning kuan kaning mga naigitaguan dire ang sunod ana choosy kanang mamili ba kanang careful kay na sila mopili og mga suuron sa kinabuhi choosy kay basin unya makaamigog marites matuklasan ang gitaguan choosy na sila muna lang yung choose your friends pero ang sugo ra bas Ginoo higugma agid ang tanan pero kana sila choose your friends o nang nindot kay na sila batasan ngadto sa mga tao nga ilang gitanaw nga mo support sa ilang gitaguan o mulikay gid na sila uga kay na sila tinagdan sa mga tao nga murag ilang tan-aw mo paatubang nila sa kamatuoran kamo lingi ako na imong tupad relax ka na imong tupad ba
Relax ka? Uban ay wa mulingi. Di gina-relax. Nakanahan, yan na kita sa simbahan. Yan na kita sa simbahan. Ikaw ang gidunta. Na relax ra gidunta ta. Labaw na to, relax ka itong imong mga silingan dito. Samot na. So, mo ni mga timailhan na, una, insecure, ratulon, daghan kay nagpanagan-an niya, muchos na og mga friends. Ang ikatulo nga timailhan, gusto gina sila nga ma-center of attention. Kana bang makuan sila ba daygon kanunay, daygon. Maguol gyud kay na sila sawayon. Murag para nila hugno na ang kalibutan basta sawayon. Si Kristo, ang mahal nga birhen, ang atong mga santos, dili lang gisaway, gigukod pagyod, gilutos pagyod. Pero relax ra. Relax ra sila. Kaya nga naman, nagpuyo mas kamatuoran. Pero kanang mga tao nga na, mas stress, magdepresyon na sila kung wa nay mudahig nila. Nang daghang naghikog karon kay wa nay mo like, inig post niya iyang kuan, iyang diya sa cellphone, sa internet, wa na may mo like. So, naghikog kamo. Ganahan gid mo nga nay mo like ninyo o relax ra mo nga kamoy magsigig like niya kamo wa gi mo like. Ang gugma matud pa ni Saint Francis of Assisi, dili gina nato pangayoon. Kita mao'y muhatag sa gugma. Kita mao'y muhatag og kindness. Dili ta mangayo og kindness. Kita mao'y muhatag og atensyon. Dili kita mao'y mangayo og atensyon sa uban. Kita mao'y mo care sa panginahanglan nila. Dili ta magsigig pamugos nga care me. Di ba? Ayaw, ikay hatag. Ako din naamasad ko anang kahugaw sa akong kasing-kasing, bawion ko ni siya, pinaagi sa pagpuyo sa kamatuoran, nga ako gyoy mo hatag ning kamot, hatag og unsay maayo nga gikinahanglan sa uban. Ning kamot ko nya gamito nako ang akong pagkapari para ni ana. Nya kay nagkinahanglan maron atong parokya og kwarta para patukod sa kumbinto, sige kong pamaligyag slot. Wala, ang namalit, nagpuyo na sa kamatuoran. Kanang wa mo palit, nanagana, insecure, hadlock, or nakahinaway, wa mo magpuyo sa kamatuoran, kay kita usa man ta kasimbahan, usa man ta kakatilingban, usa kalawas, lisod kayo ang tiil, dili mulakaw, bisag ang mata niingon di ko kaklaro, ninduta untag ako ning padulan, ni ang tiil magsigingon bahala ka diya. Ang kamot gusto untang mukabot kay hapit na mahog, di gyud mo tikang ang tiil bisag usa na lang kaang para maabot, tungod lang kay galagot siya sa kamot. So ug usa ta kalawas inig-ingon di adiri panginahanglan, hatag dayon. Tanang malipay ko anang mo text nako, Father, muhatag na sad ko ani kay lipay kay ko nga naanasad mo'y activity para sa mga kabos. Kanindot naman lang nga makatampo ko gamay. 1,000 ra gid ni Father ang akong maabot. Nya 1,000 pila naman kaning 5 kilo pack rice. Di ba? Nako kadako na ani. Makatabang na niglabing minus 5 ka pamilya. Nya moingon pa kang gamay, kadaghanas mo smile ani. Nya usa ka pamilya na ay 5 ka buok anak or members, 5 na ka buok ang mo smile tungod kay naay bugas. Naay bugas. Hala kanindot. Ana ba? Nya kanang ni smile nga mga kasing-kasing nakatampo ka ana. Nya kay 5 man times 5. Di 25 ka tao ang imong gispa-smile sa imo lang pagtampo ni anang imong gihaguan. Itampo ra kag 1,000, 25 ka labing minos kakasing-kasing ang niulpot sa kalipay. Ningon din Ginoo, unsay inyong gihatag sa inyong isig katao, mausad na akong iuli kaninyo. It times pagid nakog 100. O di sa to pa 25 man to,
times og 100, pila naman na? 2,500 nga kalipay ang ibaw sa Ginoo nimo. Mao nang atong gitawag ning atong special slot og MMTL, Mother Mary's Transforming Love. Kay kani manggong pagpanghatag gugma na, inikadawat nimo gugma, matransform ang imong heart, ang imong gibati gikan sa kasubo ngadto sa kalipay. Wa na jud kay kasubo, sige na lang kaglipay. Tanawa nang wa gyud mo palit og slot, kusmod gyud na sila naon. Musimba na kusmod og naon. Inig uli kusmod lang yapong naon. Tanawa nang ni palit og slot, di ba? Inigsod, happy na sala. Slot na sad. Nalipay na sila. Iniglakaw na, happy na sad na sila. Di ba? Mao na sikreto. Ug mao na ang paglimpyo sa atong kasing-kasing. Sudla nato og gugma. Sudla nato og kaluoy. Sama usab ni Kristo nga ang iyang kasing-kasing ug ang kasing-kasing sa mahal nga Birhen Maria, gugma og kaluoy gyud ang nag-una nga mga sulod sa ilang kasing-kasing ug gipaambit na nila natong tanan.